Times of Mizoram News Analysis ngai thatu te chibai Manipur buaina a sosang hle Thadou Baptist Church hruaitu mi pathum thah anni me ni som pathum voin khan Manipur atangin chanchin rap thlak tak mai kan threle ta a Thadou Baptist Association TBA hruaitu te chuan na lir thei bolero pani chu tukin jing khan lambun ni in amhuna mi pathum an thinghala mi panga chuan hliam na tak an tuarani thil thlen na mun hi Kangpokpi district Kuki Kohhran pani kot zim le kot lin veitum el zangnom phai in kara ni in thi te hi Reverend V Sitlo Reverend Kai Golen le Pastor Pau Golen te anni hliam mi panga te chu Reverend SM Haupu Reverend He Kai Simte Reverend Pau Thang driver le len le driver go mangte anni Heng Kohhran hruaitu te hi Churachandpur huna Thadou Baptist Association Conference mangakal anni a an holama chianna rap thlak tak an tongta ani Kuki in pi Manipur chuan chommadar som minute som li panga khan post asiama Zeliang Rong United Front ZUF Zuf Kamsona Pol le Phairam Helpol Valley Based Insurgent Groups VBIG10 Kuki Kohhran hruaitu te an lambun thu aziak ani Kuki Students Organization KSO Churachandpur chuan demna thu an chuang ngala thita te sun nan le thil thleng do dal nan chundar som pani le achan ve atang khan shutdown an puang mahse an thu top lama engpol po he thil thlop du lo chu poisoi lo thita te tharau za lo na akan ngai don anti deu khera hei hian Churachandpur district chunga Kuki zo mi inti te hlim thla atar lang Kangpokpi district chunga Kuki te point total shutdown an puang ve boka anni hi chuan a thlop tur le thlop lo tur lam an soi tel lo This is an immediate information to the public that the Thadou body has immediately called for a total shutdown in Sadar Hills regarding the killing of the Thadou Baptist Association leader, church leader from between Kot Lane and Kot Jim this morning on the 13th of May 2026. Manipur Deputy Chief Minister P. Nemcha Kipgen chuan demna thu asoi veng hala Thadou Baptist Association President le Manipur Baptist Convention General Secretary Hlui Reverend Dr. Vumthang Sitlo Pastor Pau Golen Sitlo le Pastor Kai Golun Lo Vum thina chuan athon le thu soin thi chungte ator pui thu asoi bok United Naga Council chuan TBA Kohhran hruaitu lambun an ni chu andem thu an puanga thi chungte tan chakna kan dil sakani anti omzia anengem ti ero kan soi thailo UNC chuan konsakhul khwa Naga mi somni hruai bote an ngai mo thu an ziak tel boka UNC tarlan danin ambus thlen hu lok hian leilon vai phei Kuki khomi ten Naga mi somni te hi an mana an hreng veng hal ni in an soi heti lai hian Zeliang Rong United Front chuan Kuki in pi Manipurin ambus na tel anga asoi chu thudik lowani ti in an hnola ZUF chuan press release siamin bolero lir thei pani lambun ani chu poyanti thu soin ZUF Kamson Polte inrol anga an soi chu thubel chian dol lo le mi puiril ru hruai koi tumna ani anti ZUF emo Kamson fraction chuan he thil thleng hi a hrelowa inzom na po anei heklo antibok Kuki in pi Manipurin an pu ber ZUF kein kannilo anti tlat chuan rin thu han soi tamaila civilian motor pani ral thuam kengpo nilo mun remchang andu na huna anlo lambuna mi pariat zinga pathum anthi Naga helpol te sul nu han chuile tila ambus anti to china chuan Assam Rifles le army te point an tuar viau thina Naga helpol te kut nu atan chuan an doizep ma mo ti turani Phairam helpol mai mit ching chunga silai kap thin ho thilti alonimialem tangkhul le Naga kara hem thlak antumna anithayem ti te rilrua alang Maini sompanga Manipur Chief Minister in Churachandpur tlo atum Cabinet Expansion Asiam ngamlo chhan Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh chuan Maini sompanga khian Churachandpur tlo atuma mahse Kuki in pi Manipur Information Secretary Jangkholun Haukip chuan thuchua siamin Kuki zotetan political solution om ma chu Manipur Chief Minister state visit hi KIM le anwaya polten ando zel don ati
Manipur Chief Minister hian a sarkar chu rintlak ani zialan tirtumin Hill District atlo nwal to a buaina a thlengai lo tuna chuan Churachandpur kangpok pile tengnopal boruak te hi adang lama a hmuna boruak diktak hi ke chenghal rup thei ani hetiang boruak kara CM state visit hian mipui thin urna ati sosang theia buain tanna ani thei chuwangin sarkarin remna le muanna boruak siam atum hi engmalo maya achan tir thei ani KIM thu chua chuan ati Manipur CM visit maloka chiatna lian tak athlenga CM hian engtin nge adon sondon ni Kuki National Organization KNO le Zomi Reunification Organization Zoro Point CM program atello anlo remti to a tin joint monitoring cell JMC din an remti boka JMC hian social media vela in unaw na ti chhai thilte anvil veng don ani Kuki zo ti ming in kona po hi zomi in ti ten an pom thei chia lo ani mela zomi te chuan Kuki zomi ti an phuta mar ho chuan Kuki zomi ti ani don chuan mar telvero se anti ve meka ma se mar in pui chuan official takin engma an la soilo zo United atang khan ming hi an thlak kwal charchara Kuki zomi hi atopna ani melo ming mu malpo kan la nei thailo laya union territory han bei sai chu union territory ming turmol hi apui don lutuka kan thi phanwal palangti a hlau thon omngot mai Kuki Liberation Army led Kholun faction chuan CM state visit andu lo thu chua an siam ve boka hetiang hian an ziak pakhatna India sarkar chuan indaidan natur buffer zone asiam to a Meitei Chief Minister in hei hi apalzu tani chuan Union Government aza lo tina anga kan ngai dona Kuki Liberation Army led Kholun chuan chu tiang in runral na chu ayan liam don lo pani na Kuki zo mi puita chu CM state visit engtikong po dodal turashia tir kan ni remna le muanna tak tak awm lo laya kan rama mel malo lu tir hi kan phal lo pathumna hetiang volok na zong haidera Kuki zo teram CM hian alu luyani chuan engthil po thlengse India sarkar le CM kawa ain hat turani palina political solution awm ma chu meitei tu po Kuki zo area anlu theilowang pangana Meitei Chief Minister hian Meitei te omna ngai tua jok sela Kuki zo te omna hi ronti boy su se remna kandu mahse kan ramri hi kan mi te ti chetu ten an kan remti lo antibok February nili sang ni som ni paruk khan wai khem chan chu siamatan lak lu ni in Manipur history a voi khatnan deputy chief minister pani nemcha kip gen Kuki le losi di kho Naga te lak lu an ni boka BJP MLA Govindas Konthozam le NPP MLA Khuraizam Loken chu cabinet minister an ni boka anwa in mi panga anni Manipur hian cabinet som pani anei thaya pasari alaruak hem mai cabinet pasari te hi Kuki le Naga ten pakhat ve pangadang hi BJP MLA le antho puite chantur nia soi ani mahse BJP lam chuan Kuki ten hena cabinet pek le zel hi andu lo ni in an soya tin meitei pangal ten cabinet an ngiat ve bok Manipur CM hian tumthum ngot cabinet expansion turin central BJP angen to a mahse langhak ri turin an thril Delhi azine piangin azuk soi ve zia a mahse ngai sak alani lo Meini Sari Khan Khemchan Singh chuan CM secretariat a NDA MLA te ma he thu hi asoyani Central BJP hian state panga election result kha an hak nia soi a omboka achan chu north east ho tu pa ber Himanta Biswa Sharma abuai wang nia soi a ombokani tuna chuan cabinet expansion hi a hnai to nia soi ani boka Manipur chief minister hi nimina Himanta Biswa Sharma oath taking ceremony a khan atelve a Central BJP hruaitu te akom hloma green signal adong to mai thei bok Manipur MLA then khachuan hun atamto lo ema minister ni awanga hansut ko duak tura omlo MLA le minister ni ain angreng don antive bok Manipur chief minister in Churachandpur atlo kan phallova chuti line MLA te ero meitei sarkar tia kan ko hnuaya anla thok reng thung